Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta Thon ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Aphlc Central Asaihem along Karbi Anglong arlo Koila Kanghu Atruck Raikom Asaihem Thengno Lapen Ingnam Raikom Asaihem Thengno Arniwang Kapang Plong Aduk Pajang Plungta Thekdunde Chini Dunde Asonthot Chekrong Detsi Lang Prong Aputaksi Aphlc Abitungatumpen Perang Kiamai Kangni Karbi Anglong ke anong Jumepik Ladak Sangtido Harlongdo Thengpido Ingchindo Lapen Jangthutado Lapen ason kelongpon dopik sita non ke hako akar bianglong kalilo non ke legal aronalo kedonangji alam petethesi ladak Karbianglong Autonomous Council Administration atumpen chingki chethan patep thek pulotangte illegal apota legal aronalo longponpo Lada Karbianglong Autonomous Council Revenue along tame long letame lasonsi thek bangaling lahai a business klembom wangbom si patumi arkoi niphai sir kep arni langwoku Koila truck Raikom Asaikhi arideng hodailo sita police atumta cheparideng ponpe Lapen Ingnam Raikom Asaihem one dead pen hodai Damkokta Thangnat action avi lasi ladak kuan kamang humimi alam loma Pusi Aphlc Central Committee abitungatum pen pherang ke amai phasi pherang ke athengno pen lamthe ningchepon Tangte Aphlc Organizing Secretary Kursing Timong Lapen Aphlc Central Committee Yudwings Kongchunbang Serasing Be Alangli Tumpen Kaning Chepon Alamte Angton Pen Arju Iksinang News Report Karbianglong News Channel Ang itum perang ke bitung han nang ke hangat tem ke wang pot kiro pilo alam the bang ke la Koila Kanghu lam lo Koila Kanghu pu bang ta ni tu mi chini ne Kanghu ne ko son ne tu mi pu long dem pu da mamat thek dun lo police tum da do yat ta do mat se police tum da bang thang ta lang dun te son ja si alam klang lo te Koila illegal pen documents ta hanglo documents ave alang tum chalan do map ta chalan ta ave te chalan ave bulotang ne police at hengno sila solam ni tum arjulo stala so police at tum bangke ni tum duty gale lage forest tum duty pula sita police tum ke illegal ke theklong bote police tum duty lage forest tum ta gale lo te aningwang da police tum hengno tong la illegal ponare ta tum khang runde dat kumante check ponoi arlong ponoi sangti ponata police tum khang dun delo mante labang solam ge arjunan kokpo si thedong becerap do police tum ta apatumi sonson bangala ke sining duk lo illegal long si police tum ta ke involved dun bangala ke manghumimi amegang den anarlo ang si Koila Kanghu Atruck ke pon Police tum khang dun jima pon da khang dun dedat mangke la ke si manghumi mil si ili tuma det ituma Karbianglong bangke illegal Koila ke phur bangke non dopik lo si illegal pulot nang la ke kachong hulo ke di itum Karbianglong la Koila kachong hulo pen situm ke ipisu so se pangreng pumante tum society la no mante Koila kachong hunang hello ma labang solam e tueta penangan tumota ni labang solam ke thandir lo si isia bangke non labang so nangkacari BJP atum bensiam tuliram long hang ji po development bangke itum risoi jang phan Koila ka pachong huak kam si ke baklem chu lake komatung a plane lo plotang te RSS ma plane lake illegal paklem klip pulotang de pilot teman gipinai pulotang de council long ke do job amokha Karbianglong ke bang scheme long a contract ke la tumhan pi person de pini Koila ta lang tum chong hu jok logic ente la so Koila ka chong hu pena jok se pini tum Karbi tum ka therak nang lo no Karbi tum bo Karbi to Koila ka chong hu lok lang non ta yo pu ta tumhan di polo pa chong hu gente development ni PPA polo gente di council long pen pulot contract lak tang a scheme khanang le losta risoi jang than pipe
karbi owe kimi tumhan pipe kecerai komalok tangte tuliram ronghang jadop komputer glass corner hal to mane legal si paklem sita itum karbi riso jang awe kimi tumhan bangke illegal kam si paklem jo pena dikil la illegal claim nang police tu maning hang plot tangte council tu maning hang plot tangte ba department tu maning hang plot tangte BJP tu maning hang plot tangte pena teres una tu ke setelah legal ke claim teman ke tuliram rohang ya future budak teres namun polis ta future budak teres namun DC teres namun lang tum ha sita eli tum pini bangke karbeng long la bang soar je bang thek long lok lo lasi tuliram rohang afan li pachini lo alang le department lo alang le in charge lo forest in charge lo lasi towe bangke Allah ahalam klang rok lo tuliram rohang amun ni la tum siwang lo ngasi halatum panang toy ke pilo nang palang do na fansi nang toy do kumat mat cedak doma po nang li department lo nang li si ke chonghu ke toy lo latum a permission a pin nang si Koila ke pa pur ko kumat lon tela tuan hukum pike nang li si karbiang long da CM lo nang li si im full lo forest nang li si in charge lo sita pinian yenda nang li Koila ke pang huakam loks ke pa claim de la hello manang teman development gente society fan pilo tum karbia society fan lahan lo mante ake me gente kapre ka videlo mante tum Koila ingu he pin na tum la karbi riso jang la pen wiki mi thon ke paklem nei kopia to war nang li than pon te no kapre ka videlo mante la sin ni li tum ki puyi bangke lahan lo prabjin pen la Koila Kanghu illegal Koila kang kepona bangke ington sirak nang po jong sing ton tep lutang te ni li tum la opposition do an ke lake kache song bang ke lake abdi men sinanga che song bu ani si kache song kalilang la an so si sinanga che song po athela bang so Koila illegal ben fur bom lo tang de borni si tum ke khurung bang ilake etum autonomous te long lok da etum resource ke thang da velu etum revenue ke hokta long thai velu no tum Koila ar long sangti fur lap lo tang etum long ko pilo do hilangan te ador ki so ke sormo si no etum chi fur bom lo council long ke sikai sita noya ke erda revenue long unde non illegal long mal long ke tuliram long hanga poket dampo dak doelo police tum long dampo lake tumi police tum dok damde police lo ni pudai mangke tumi sonson di pola police tum ba do dunjoy gente permission ave pin bote police tum khang meke pini silam itu mame jong si gari license ave plotang le police tum kene bang sikti document check hilang gente setiap ini hatu man dokumen cek lang talang le bang padampok amina bang kat joy itu mah duty kali lagi forest mah duty pupak bang cepat jok plot itu information pula tum han ne mo jo tum illegal ben siwanti pul kante nil tum ke public duty ben si claim lo je latum ke Koila Kanghu pot non ma latum han inquiry ma pi malang tum han arrest noi puta lang tum ak duty lo ke setelah tum la bang so kamang si claim su theda kache claim bangke ni tuma duty kali fuko te pena dikta komone bike dang wek pol license aveda dalang gari license aveda insurance aveda lotang de la fanda padam jui pu man de la tu eres redet pu man de la tu la si police tumta khanglong le loson lotang te komone gari license aveda khang check putang te ke khang authority avelu patumi sonson lotang te la si iha tum pulo karbi hijam si ke claim to hopine tanang klang lo he ka chonghu ke chejanang ne nilipui bangke ka chonghu ke chejanang ne kimesen atwar tum che thana karbi society ang bong sitame itum kereng nangji ga nutin da kereng nei phasi ke mathalo APSL silong ke dori soejang na kereng i phasi ke mathalo non organization atum long ke do tum ta bang kereng i phasi ke mathal sita illegal mane ka chonghu pena bangke tum kereng anak ke dam nang ne ngi pui bangke kereng ji pulotang de kemesen ji tum kisung phojok plot hemasor tum nang mathadun kisung jok plot afan si tum kai kita kam choklem nangi non tum Koila inghup Kanghu ponep check po komal ka mathan ne bangke hala piso so tum se mathadun po masi non lahai nai klang pen bangke ilitum karbiang long development bangke avidet pusi tum chethanan kok po development plotang te itum kachong hu claim jok plot
kam lang nuklem jok plot fancy pila po kam long nuklem jok plot an nai lansi development system non bangke itum han Kanghu Kanghi nang apa claim kam sinon Caribbean Autonomous Council ke than rong lo alang le contract ki piun airport lo contract ki pp airport si la hai pen sialang tum han non bangke kok ikrai lo la lo ni lipui bangke si non ki jutsi ni lipui bangke prabjin pen bangke ni tum opposition do an chelang si DC pandalo pipo la pen forest department of pipo la pen halam mine and minerals ala de hadak Guwahati tamit tum la bangso department lang tamit tum local ifan magan itum sisik pol la ke la pen jointly nito opposition do an la organization la pen opposition do an bangke nitum adim ke homri jam hiam banke la ruyang bong magan tum ke homri dam ye fan bangke nitum sisik lo ke sisik vek pol ke athela bangso Koila ke itum property lake tribal no property lake la bangso property ke pan hogolong bangke nili tum manga chedono thek thil ke lasi nang tum phanta la pen isiala manga nang tum tame karju nang ya kenang dola non media tum stame non la alang tum phan council tum handa la bangso lam manga judam sia ke mibon nane nang tum media long wang loplo tang te la bangso Koila ke pa furlong e komas hukum kimima nang tum tame arju tame ni tum phan kalilo nang tum tame arju dam si hakemeji lasini lilam si pachini cholo Atumi Koila agar kina forest department asan nalu information kita data pale lo forest atum bagi kita forest tum ta bang ve ako ke bang hi gali ni tuma a duty lage mine and minerals tum a department tu ke hala tuma komada ranger officer Asia Pusi pu inun amen ban itum de Asia fansi tum phone lo pen tum manang thak lo so lamba la pen Asia lam bang ke nang thak bang ke lang litum forest arlo sil arlo hala Koila ke furam lo de forest tum andar komane kachonghu kopine ke furdam lo tang de forest tum dunbek nei gente people of forest tum lang dunding gente la lola mangke asi ke chok che bang ke forest department da thedung la pen law and order mate police atum ta da ke thedung lo police atum da ke involved dolo forest atum ta involved dolo la silat hini atum phan bang ke ni tum ta me alang tum hanta sodak pen pachini nang kok wathe la bang so kopia bo sinang tum lang dunding lo manang tum ta commission do kok ma hala bang so share long isialam tarak la ihum LP truck Thon non sona dumper 10 saka dumper hala daksi ko ana toni do ke police phanda farman long dun lok lo tabe forest on da long lok lo la son sinon mat punang kok po athe la son ke dudun joy blotang de la tum phan ang ho bang et le na tum ta chudun long bom lo ang ti bang chudun long bom lo la selang tum ta do joy lu ni ko bang ke ta son son ni la ni la kan hi dula pu itum central committee organizing secretary timung sara khai pen kan gelam ga hok side lo so along lam the son soni pita ke badunji alam ke la puhen lo atumi tarik sir cap lang buku along baji sir cap aporsi Koila Kanghu gari nep check lo niltum ep social party along kam ke claim asong japo song japi atum nilitum ta arning sam humri dun police department atum hadak kinep unhut hadak do police tum do sitame atumi bai sir cap pen jok pang thang pedap baji plianta police in nunna tahadak bangwe da lopige lapen forest department amu head sar ningelo ACF tisu sanghu dak manja central range lo kadang tum damlo chingkilo alang lipil nang pudun ke la ken ditum andar kali pusini ituro la mines and mineral ke nitum hadawi pusipu police tum arlo police tum pola ke forest tum la tumang bongsi chikoi siroi lasi amu head nang lipulo FIR pilima pola modi FIR ki pia ke nang amasevelu hadak sport kina palongsi police tum hadak dolo now tomada video footage thaklong lo lake lasi nili tum hora in hong pigan lo amase kang hong bamun hu tatowe JCB dampara driver ang kaju lo sitani tum mangke pe katlong le pusi ka du kawe songja posonja pin ma hara hong koklo agaria dum
mat towe baji ki thom rachi tim ana mangke driver bang banglo amasi cingkilo nang gari start non nitum lang dunai pusi nitum hadak lang vuku ben nitum dak di phu disi office Asaihem thengno an adampar truck dak ban detlo dak pasun tuglo gari chabi dan nitum alang tum Kangkok lo lalai nitum ho kat kilo pu gari chabi dan halo dampar truck chabi nitum ho kat kilo pu alang pulu sistem peda bangke nili tum kat kilo ma chabi dan Kangkok lo mati nitum dak kroy lo amasi nitum amu tum talom so dak nang kesang mang lo office lo mala sofi adha gonta ang bongpen latung mang kat tujuilo mana tha hadak atumi baji sir kepsi laso Kanghu Atruck ngeplo to we jopang thang hadak sidolo lapen tum dak ban dak an ban delo dipu alo disi office athengno masi agare pasang tano Kanghu Atruck sa police inu natawe lapen kopia polo police tum nemne da kopia polo police tum na cheklang kle lake administration ki jatun lage thedung lage dak ghus ki chodo Koila Kanghu long poisa ki chodo lase DC SP OC tu dake ki thedung guilty dolo tu lase la sopu thak bangke lake rat chisong nang kogi lake athe karbiang long akhia dar Kanghu hut latung langdun from non ke DC SP OC tum ke Kanghu phansi non ke security guard ki piduna song sinong ke na mandelo lapen karbiang long autonomous council ki jatu karbiang long autonomous council ki jatu a responsible ke the nai ke alang tum hello karbiang long akhi puru ke pangchoji aphan ke karbiang long autonomous council long siari dengdo forest EM do dagel tum long itumong CEM do di borjane local MEC EM do ku people lo helang dun prong langdon prong atheke halo latung ta tangka ki chodo vek lo lage benitum chini karbiang lo autonomous council ki kopia phano dakibi karbiang lo autonomous council dak kibi ke inglo akhe tum a welfare phan pachin thuria phan a development kam claim phan akima kam an ke pachun je phan kaching ki ke than ke pechun jadim ke mesena kam an ki chun kepe chunja dim karbiang lo autonomous council Asaihem ke sita pini labangso karbiang lo autonomous council Asaihem kangthir at Asaihem long kenon ke Kanghu ang thor si pinchong dal la BJP sarkar nang kachari lo ben ke la karbiang lo autonomous council long ke mesena dim ke chingwa dim pe plan place Kanghu ang thor Kanghu ahem si pinchong dal no emek ben thek dak lo lage Koila Kanghu Atruck na dak wan talu ni tum kaddu ka be chalang Police tabangwe, forest tabangwe masinil tum rata tum siwan deloda. La anang bongta pedapta tum sikit pakad. Police tum si, forest tum si, council ki ja tum si lapangso Kanghu Atruck pedapta tum sikilo, tum sikit pakad. Il tum chinya teng polong te. La pose tum adai do. Nasi karbiang long arat phang kapachinigan tum halo. Labangso sarkar, non ke dobo ma SP, non ke dobo ma AUC tum, ADC tum, latum Kanghu ben Thangnat ka chepre gabe. Las nil tum pung tum. Jong sila tum se Kanghu long jori to vi pasal tum neponji polo athil tum manja kan se van prong ente manja police nang lang prong ente forest nang lang prong ente people on tum Thangnat talam de ha ta kumane inu bakamun yong se kopene bang chi bhong bit bode ha singa sana anglong habit long cepat dum joi tala tum le bang the sanong Atruck pen madak wanta di ajo wanta ni tum kanon beta long pemelo ajo wanta hum phokep hum throkep Koila Kanghu gari dam non lo lahaya gari kunal pen ko dam la national highway mas kidam a national highway la so tuwar long di police outpost long kan lo do ren lo ke hat dilai ta do manja ta do hala manja falling bypass long do la pu do police do lahaya Kanghu gari ke nan habit mele da malike lahaya Koila ko mane jamburo long ji thapon thorle ki pon kali ke the do gari besi ki pon ke people lotin thegalong le kente lasi karbiang lo akhi puru ke phalang nuka prekali karbiang long dak ki jatu lapenge administration ka failure a join lage Kanghu long jodi todo Kanghu long ka charap dun pera possession ke plan lasi immediately
ngili tu makke manga bangal halo dak SP van dak pen transfer ningi OC van dak pen transfer ningi laben dak DC van dak pen transfer ningi kali polong de ratang chisong gi lagi ratang chisong bagi lagi lapen ACF manjaren central ACF tiso sang ho alang li fan transfer ningi akam pe dam ningi athe a ding kluben alang li tum la so bang so Kanghu long se la tum chelang dun alang li tuhan ACF arpu gi pige la Koila ka pang hulong pachara bunji fan arpu gi pi ma SP dakiman ke karbiang long la situation ka pang sangi fan Kanghu fan ki chok che tum fan law and order ka dug a situation ke maintain ji fan me Kanghu long se tum cherap dun long polo lang te ko polo dak SP do akinang do lang mai tum fan police forest department tum council ki jatum ki claim te jo ni sa tu ge rat si banang ko goda to paka juje sana non gupi don dang cheplang pune asa agari nomor ang pekang tha agari nomor nang tuan han ho NL07D Kanghu gari nomor halo nilipuk dia po NL07 AA 4297 NL07 AA 4297 Hakhi gerta lagi cabi dampar alaso dampar pene dampar agari cabi lo adu san tekang lo la anak kiri lo tu sekarang lo tu ki joke dong lo number do ko mati police jong si non akam chiglem te non telefon arrest ulang la so gari non abeng ulang Prabjin men sis nak poi. Prabjin sini tu ke manga prabjin men sis nang pola pen ke lake lang buku area lo lagi lalu nilu tum kan igang tungge la sini repeat ulang isi alam Karbiang lo termas council Asaihem ke lake kimek ki choklim dia phan kaching thuri ang deng ang hoi kadu ka ve kaching ki jit hanya dim dake Kanghu ang thor pe mandet banggen tum Aphlc pen tang ki don dun de lake man tun da nang chi don de la hello चाबी के नाले तुम नौ से तो कहो गाड़ी बांगो तुम नौ से तो गाड़ी बना तो पने तुम तो कौन सी चाबी अवेलेबल दम चिनी लो चाबी बंग के गाड़ी नाम होते इहु मगर के चाबी इसी के लिए दी हिनी की थोन don के alang tum sinang tekang ko kamasi tum ta lang bisas de lo hene tum ta athe tum ka chonghu be be chonghu chini ka chonghu tum ko pi ke matha ma chini ne manang tekang ko lo ka kilo bon masing dak Asaihem man bang lo da pu lom so res lo so bi adha kon tang bong pekaju tasila so ka pekat ke lagi hala tum gali police tum si ka pekat lagi ben forest tum si ka pekat ben Karbiang termas council tum dak jori tu do 100% laso Koila Kanghu bangke kumat lo men chini ma amena bangke lage nilian kladak chini ne sta in ingleng sanghodo apen rongpi sanghodo amena bangke ni kladak chini ne गाड़ी के ना तुम लोग कागज लहाई Abe kagos thang da belo da jo ni si thang da belo. are lake permission mase abi Koila fori. koila ke pure permission mase abi kente abi ke lage lasi people lage lasi Karbiang lo termas council tum methang asai ke chiklema ke nang solo lalu Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me